Hai, Napura na minta maaf. De gaga kata maaf. Pokoknya aku dena falik suang HPU, de kulpesa. Maka na dihen caco di Firaun. Nuo ko lagi di masana Firaun, ko na ite pakito stanu Firaun siya to. Jadi salah sih kak. Hai Belanda. Meta na sa busetan ba siya? Ang tani sa hulang. Bah, meta itu. Magami mo ko na disobo. Nakungkali na di maku. Padami falete itu ba siya? Ya, dito kang kalinga di meneu. Ya, kuasa ko ananofi tawe sampangkan apa ba pakai ang kalinga. Tania di bapako di maku. Padamu ba siya? Dan kalinga mana ngaro? Sampangela ni mga ribi matamante gati di bolay na pari koncin tanga ke. Pako mga ribi ni lomanan setang masapan nanre. Kau pagkadi ni magani? Nala no setang? Idi ha? Iya nalaton na, padin ako mangkalinga. Jaja marang kalinga oleh di manu. Ye. Hormat. Hormat. Aka kejarinu. Tiat. Odeng! Hei, kudi kelau roka sina. Hei, siya na. Di sumatoro kumaliasang ni. Odeng! Iya pada ketudoi? Setangnya. Ang tua ka? Cuma belanja. Kato kayak balu-balu dalam gaib? Enggak. Balu aga? Kabalu ula. Ese. Udah no di manu? Udah nih kali ya. Kadi keruk ko. Insyaallah. Bisa nondria. Ini tan itu manu. Nelo dampo ko di manu le. Ye. Oi. Mas sempajak ko. Ye. Macam mau sempajang? Ye. Sagara-karo ko jumaki. Apa? Tandaran kalau maju Edi. 2 bak ko cuma. Ya, lanon Ria. Odeng! Hei, kudi kelau roka sina. Nah, tuh seri kuma senang. Wih. Tulu-tulu. Ramai roman rekasina.
Pasti Furamuro ditirang kali ke di Fanninge. Sebenarnya betul ya mau ke rumah tua, tapi alena tuh paku alena. Pesan dulu corona majerah-jerah. Noleh sadarmu baja ko pura ni ko gatung, baja fi kulit pesangi. Selamat pagi Nyonya. Bagaimana pagimu hari ini? Kalau saya memalas semua sedih diriku hari ini karena gantung. Pagiku hari ini segar sekali. Apa semalam tidurku nyenyak sekali tanpa beban pikiran. Abelemu. Angin dah vale. Iya vale, lepaskan vale. Fanda kasihan kuliah kan 15 jam anu gantung. Narafik ini 24 jam. Mate bahan no. Mate. Kena cerita silono kada jandau. Talak urus suki. Demetona kagak bangsa ede. Asal cametona dita kore Firaun. Aduh. Mate. Tahu kak. Balanda. Odeng, matampu kapale. Abelemu. Dibuktina nalalo ni garis 2. Pesan apale? Aja sana dolo. Matampu ko itu. Kejaji kenano matapa burasa. Dalam itu paseo, papaseo burasa mo gatunanga. Iyo le astaga. Bukan pale aja bukan ini. Matampu ko itu. Tapi dia pas dina setimpal hukuman na HP upadungin aku gato ko. Ingin na hukuman na matampu ko itu. Masalawat ko pale. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urani. Bekatelu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manyahan. Terima kasih Tuang. Coba dia tampun ada penal pusang ke Belandai. Woi, menghayal gitu. Kami orang sini paui. Bebasan itu konta matampu mu isena lain kelo tona surwala. Pon gati na kwala ko pelasoe. Ela mi kasa dimita bosilari. Tani, makana memang nga. Tamang edinga bicara ko matampu ki, fayamana na loe di luar nalar. Lalengena na milaw nya. Atau apa vale lari? Asal tanata bosilari milaw. Ternyata baya milaw. Ya di milaw di dalam bubae. Tendin deto itu. Napa di dalam buba bosilari na lau? Mana ko jayu ki? Ule na sura fakama kilinoi. Kok kalau kena munri? Terus kau makan ramunri? Lo kalau minta salo apa lisu? Ama, salo sinang denang. Bela-bela nama sedih kena ramunri salokin lo bandita na palisu. Hai. Itu mutihi. Sesareng. Manangka sesarengnya si mutihi. Daripada lau kosong bahani mitawe, rugi dong. Jadi mending ikuti siseng sesarengnya. Nana kalau masasa, elo mi kalau mita salo apa lisu.
Ya pasasaki, mangideng dia lo masasa. Karinsok itu? Kamu Mangide to sedih ngelok mita marerin sorahna. angedau. Bahe, gati no si timpu na. Paja ini mangiden nisa. Pai kong ngiden no elo mite muhuno. Baja-baja rong ngiden na surgere maneleu. Ngedau. Mau mesti minta saloke. Segar sekali. Tete memang kita kena syau. Aja namu kada baja pasti napa melo mita. Usapya man kita data kali bajo Ya to na vela ya pai coba dito kala tupu lah tala maragai. Listo ni kada tu malasa tawe. Apo jito ten fatupu. Coba di meta di dana rinso dan repa kuanre tala kutara ki pakiange. Wow, manyonyotoi. Enda nama tetaja nga. Kupurai ke dole dia pakiange. Iya kak. Angedau. Tuh. Makasih ya, Ro. Awah. Sandaleku. Ku kadang ini nama tuh pakadana. Pak itu memang kau tenang keling ada. Halo, Mei. Ya matono, nah tadi sesandala ko na aja po. Siya. Onro gitu. Betul kau dah lah Aga. Lo kala sedih mandre kalau kufura faru. Lo jangan separang kondra kalau kau nak perusahaan. Deta mo janang tete do nedi. Musura lama paraka musura kerasa pakaluku. Tindo na maja pe. Mangi dengan edi. Di kule romatin rukunin aku ramandre. Pesan aja mau tinro, penting rumah ya. Makanya deh, terus nu gatikan resalia sapa? Angedau, lalu kamu tinro ya. Coba kada wadi numu haba aku alako. Jadi mana kalau kurak mau surang tangga bener lo sapa. Masih satu itu ya aku pakai di. Coba deh ku tapu ya pelukan rem susapa. Fuang. Agak itu. Kalau kurako, kok selok kemana kalau kurako? Nah, kalau jangan reku pak itu.
Ure lo Jandre, nama bunga itu he. Mangi dengu kok bae? Iya he. Be, Lo kan tindra sapa. dia kalau sapa, naya me di kuruntu. Dia nyandria lo milau kalau kurako, mega kalau kurakona itu. Buan itu. Aja na buangi, taruh nuke di tuh ma buah. Supaya kemangida suka baja, ya mani di dempe, aja na tulu milau. Mega to karo saritana. Pigi no siapa? Pamasin nakali edi. Yo Figi na, saya sapa sedih tau Nah dia coba tampuk, coba dia mau tampuk, tala jela kalau mitako kalau kurako. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matama kika. Aja nak kunai dia nya. Pakai mata mas kamu keboras kamu tuh lah. Beto, syapumi golau, watama ni mai. Kau nambae. Ba, serius ka, syapu tanong golau, deh ni kena syapu. Nah sedikit tepe, napan itu kabola pula syapuran gola. Kasih naik ke Rahma. Alas kalau dia kayak peri ya. Tanya nak dola Cina mi. Aja nomor selada lo aja. Masuk pakai di korak mandre. Hei deh, kau tahu ngabel syapu ni golau. Yole. Tadi nafale tama. Assalamualaikum. Pekerjaannya, kama tampu ke dari sana, matama di pitung pulang. Noleh tadi sedang ngarumahin makiana, tapi dia kusing tak kalasangan makiana. Pada 2004 edi, dia tu kusing kontra itu urani matu jaji. Pada kong kati kilo SG, elo terkejut. Cerita anak kau jaji ki. Jadi kau lahir nih, bisa nih, sakaja bembe digerin apa dia kika, pakero. Nelo kapal magaya lo. Ela kau asamele kalau kau nungka. Mai pada lagu tenda penjelasan tak lo. Supaya memahami kilo. Oh. Kamu masih batu nah. Oh kita dulu lo kong kau stok napa? Pada gak mata karakku. Kau bedi denge. Terapi tapi cibatu mani bela. Si batu betul mikro luang. Engkar hadilalang pura di faro tapi tuh pulau ni masuk bu. Wedi ha? 20 na masuk baru ha barang stok. Nganong 5 wedi. Nah, nol lah bela deh. Ngapa kalau ku California lo, mabela ponena. Senangnya masuli. Iya nah, iya di kutaji sih kalau kuku, pangkana 2 minggu na letu. Nah, petu papoli California mabela. Iya nah. Terpaksa minta ngapare dulu itu, pada aku tidoi. Bah, dena na menjadi masalah ya daeng. Pahe menyamamu edi. Tak beli suang aku dena nanya mata seding. Kepalen di, ana pale sina boleh pale denu le. Ya biasa kesengnya, kali kita minta California nah. Ternyata paling ketua kalau ku California. Kamu teh balik ke dia selada di sapa. Habis itu tanah tangga ro. Barang mangida si kabang uri cafe lo neita. Sebenarnya ikut tuh mangida atau to saraf. Mana kau uri cafe selomita ke dimai? Tania he, lo mi kakek di mundur menghirup udara bebas. Oh. Paling cek gitu loro sabi. Nyaman be. Wih, karena teman ida teman liasan. Tana sedingnya mana naya ular ngurik kumitai.
Aku nih, jaga-jaga sih aku suruh kakak yang hurino, kusapnya mana itu di hata peteke. Siapa? Elah kali sa di man resyapo. Ang daw. Kali suna. Ah. Alhamdulillah murengkan kita perubahan drastis. Jadi kalau dia lo, ku mati nadet nasim pajang. Nah surga itu hecap pana. Masya Allah. Masa panjang agak paling di mure. Loro. Nah dia pura-pura loro ya, napa tetes pulau saya dilewa. Au. Kuasa nih kurangnya loro. Padahal yang kalian sadana masih gigi kini mai lo. Jadi kekoni ro. Nah kusing hanya. Kata mak mau surga. Nah oleh talaloi ke surga. Pada oleh masa panjang nih mange. Awe akan agau. Napa dapat tosti kat toba. Iya nah, sekali na toba na liwa. Nah sadola sepanjang wajib ke. Iya na bela. Kunaro ramna. Boleh gede buang tala bahang. Kata rima denakna. Setidaknya saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Minum ngopi gak tua. Ngedai ki pak. Jadi kak mati gara-gara tua. Megai gak kafatainung. Itu nalepo besau tuh he. Neko mah gak ada kalau di puskesmas. Mabok ka biasa biaro. Dena. Engkau tahu ku tajang kalau kemiliki itu aku. Cuma setengah nak lalang itu tudang. Mana kabe butuh biasa lo cucuran tengah lalenge. Tasapak mete fali tomatenge. Dena lo fire ku pikir siapa tahu ku di tengah lalang atau tudang. Tapa lolos ke langsung tudang di DPR. Stres memang fali itu. Sosyo no hodo terke adanya sedikit otak yang cacat. Coba mate toneng ibasa ratutan na lepoto. Tane kapan di DPR cudang, oleh di neraka cudang. Ya narku batang maksiat. Itu watan nasuha. Ya tebak nasuha. Dia namanya tua. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Ada sedikit anggota yang kasih. Agak diaseng. Karena si fali itu senang nasuha. Nasuha. Ku naro anggap langin ribut yang lewat. Kuang kalingai matampu negeri Indonesia. Iya mure. Iya petampuri ki. Balanda pada tahun 1445. Engkau saya di Balanda na lama perang. Lama yang tampuri nisa. Kasih na. Kasih na. Nisa ni kada ya lakain na gara patampuri ki. Iya kota na ya lakain na. Berarti kembali itu Belanda. Kunraya nano tuh rane. Aku seneng wadai ko kamatama di lalun. Kalau mau komputer, suka missing nih. Komputer, USG. USG itu susu. SGM mure, SGM. Karena USG susu. Makasih nang sedih kominung itu stabil dita pikirata. Jadi makan di Indonesia selama tampu. Ayah tak keda. Alela matampu ya masesa. Gafana surangenga. Napa ya mana surangenga? Masa mana tanda-tanda kiamat? Aku tuh memang kutu matampu mega lo na. Iya shobelo na dinge mo di jangko lo. Kongkate na suruangi. Iya dingi dan elo mita bosilari. Nasuro na mande rinso. Elo ni mande shabu. Elo ni mande kaluku pura paru. Tanga benitona no elo disapara kaluku toa. Makasih mah itu. Panu di darat mana suruang eko. Ya biasa tantene tuh nama tampu. Nasura mempe bosi na lawan taneng mendikit lagi. Napa nasura Isra Mi'raj. Beranas yang ada kawan hamba Allah yang terpilih. Padahal hamba yang hanya berlumuran dosa. Jadi tanggal saga valerna kiana Inisa. Aku kesenang kita tanggal saga. Mana kayak tanai? Wasanya bisa. Tanai ke coba role pada rumput yang bergoyang. Barangkali di sana ada jawabnya. Tanggal saga nak kiana Inisa. Aneh seneng raruke. Lebih-lebih ya. Napa kita urusan Tuhan. Elo ke maga takut tanangi. Dena, elo na mikise magna kiana. Para elo ke kawatai so ko jaji kian aku. Termasuk nggak pernah kan? Siapa tahu? Elo tani ngere ko Andre. Ayo bunga-bunga mure. Lari mana hole gati kayak kita Manila no ko Andre om. Wih. Tahu pa kamasin re.
Mana kadang ko di bola yang agora. Udah bandang aro aju aro. Masih satu nih aku pakadi. Ton naro, kumusunya nu. Kata saya tomat tampo dia tuh sana pakadi kali ko mangideng nih. Lo kira dia ga? Pak iya ro bawaan ya terus si bahan. Mai be kuna terus ke ngeden no. Pokoknya gimana tuh anak miti-miti lo nanti sudah. Anong ka? Hei, kok coba lo, bayangkan ya di jariku, mau kecil pakai cobe-cobe, tapi lokal yo. Tapi tiap kaparenge, bagaimana perasaanmu? Yole miti-miti lopku. Nah, makanya kau kalori terus ki, pako jadi gimana tuh anak pakero itu, miti-miti lo nanti sudah. Cukup nih falade ko batampur, fanole tampune mato puna ko matampu sikko. Awe, dia nak tahan. Maga itu minta kali. Hei, huran he. Kita nih malekate pelo kalau ceme. Furani. Kuno mengidan terakhir nedi, ya imu sesa, jangan kau surto ko gondol kide hai. Aga den roko pau, selama matampo upa, turusiki. Pesan nih mekat itu. Bicara ya deh, makanya kita sudah tanya waktu na, lagi prematur. Aku selalu mengenang. Hei, engkau di sini bepa bolu itu dibutingi banyak kali. Barang sore sekali dibuting malah ke bepa. Itania. Aku paling naboti situng pau. Iya ro bepa bolu nanti dibutingi di fangajita pole asurna. Lalu tanya. Aku sing bolana. Aku tanaman ikan ria. Busura mau kutana di sinjai di Jepang yang bolana. Tadi kan tunda tanda-tanda lama. Hai Rahma, engkau jangan berusaha. Aku tanaman ikan ria di tiap ton jekai. Fatar kira mau bepana. Musa sekali dia ikut telakeno nisa. Hai, kamu sunya di natona, perperi di dona. Dale masuk penapeto se parentau. Lah. Buat ate masih sirte mesu. Mato fina mesur di dona. Sakakai tak dona. Kayak gue teter kok. Oh Endi. Ini padusung. Mana nggak tempat dasar rumah garis sih? Masa mana dipakai ngebel anu re. Terpaksa di dasar dan tata dipakai loh aku di. Takut sangka takut duga olena. Jaga le, lo kau lari gitu ria. Kali secembe dolo. Mana sura ini salo mali bepa bolu, pamangideng elo man bepa bolu. Oke, Valen Nure, lanjutkan. Oke, siap Pak Dusung. Semangat. Semoga bahagia. Selamat dasar Ki. Tayo po ang elo ka magkutana. Ye. Kudiya di pulang ngaji tapole. Kudiya di pulang ngaji tapole. Kong kalingai. Tapi dia kena motor otak. Ayo nak, paku nedi, payah kung kaling kami buang. Teo pedegi. Tiya ka. Jadi. 2. Mayong pedegi. Ya ndak sopan puang. Apalagi kampota kulau ya kita biuluku. Shede no. Ya tabe puang bulan aku asing ida jeta pole kudiga. Haji tapole. Haji tapole. Haji tapole. Bagi puang ngatin di sini. Amang ida gimana lokal man rebe pabolu. Oh, pabalu be pabolu aro datang Haji tapole to. Ada ndak pako kuai kada ngaji tapole. Apa deh mau pawi makna balu be pabolu Berarti harus papal itu lengkap puang kalau mau kutani tahu Oh iya. Apa kuasa mau sapa apa yang kabar itu? Aja tapole asa kata sih akhirnya di kampungnya puang. Sedih mi, aro air samping.
Eta na fale tu ta fikir denre. Masa di tomi fale ke demang haji tapole. Tapi dia mau pawi, maka dapat balu bepa, balu elo. Tapi harusnya ta isen aro langsung dita orang nggak denre. Make pale pengelola dari samping. Assalamualaikum. 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 Bang tidur semana yang mana boleh di? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak ada, I. Pergi ke keluar di koperasi dan bayar pinjamnya. Ye. Lagi di koperasi dan bawa pembayarannya. Aja tak boleh kuasa puang kamu ye. Hi, mau lingnya di he. Lisu nih. Lawan itu ndria haji tak boleh di kantor orang nah haja indrena. Dek aku mengerti puang. Aja tak boleh kuasa yang kamu ye. Palo kamu lebih bepa. Oh, laki meli bepa. Taja nih, kamu haji tak boleh. Yandra maka dah masuk ki. Kekurang maka dah kamu. Oh, laki meli bepa. Ye. Ay, kung ke fay mengele. Fawi lo, kaya lo kak meli bepa. Awasi, patagi lo. Tahu nih main. Sebenarnya mat drama dulu. Tomega paling rendah. Assalamualaikum. Tudangi. Aja nata silada pengaji papura mau mandre. Hah? Mau pede kuah? Elo mi kalau pasang ulah aku. Iya man ya di baca pasti kok kebu. Banyak mau di pengaji? Coba dia namanya dia kok balu. Butina atau poin luar daerah lau kayak dia meli. Tapi dia pakai pangkaga tuh pada Jakarta meli. Masih gak itu Jakarta. Tomate lagi bangkit solo meli kayak diri. Boleh alam Barca roh, Belana. Kayaknya apa pale itu? Sagali Nedi. Cek inbox. Udah kuti HP. Cek kantong. Tapi Oke, pas. banyak mau itu? Oh di pai diri he. Kudia namanya mah ngalamanan nih Loviku. Dua Loviku di Mundri alamanan nih. Coba nih begitu. Aja napa nasa ngamai matu sisa kutirangi. Iga talian baik deh. Ya beneu pengaji. Pamat tampuki mangide ngelo mandre pakari. Oh, cocok kali nih. Bolpis manis, masening itu matu anata. Aming. Agar bolpis. Bolu pisang. Oh, uti. Tete lo kerja sama pengaji. Ya bapak tamaring uti seso. Asal masih pomo marenga potongan diskon. Iya bah. Mega biasa tali uti. Oh, full biasa isu na besake sayang kulok meliuti. Shosho nih. Aja nata repot-repot. Ya pemantarasa ngeloke di setiap hari. Free ongkir dan diskon unlimited. Terima kasih mau tinu. Segar-segar mua. Bah, taja nih. Kolangi, engkau dibakasi motoroku. Tai-tai. Kuitai lo. Weh, uti agas na diri he. Sama na uti lasa lanceng. Nata na uti pakai di kubu bepa. Weh, Oh, kasih ngapa gitu. Tapi uti matu itu pengaji. tapi tanya uti lasa lanceng. Aja na vale lo nalau. Hah? Na melok mana di lalang. Poli di bahang. Matu piba. Dia nak berapa dari hal? Oh iya. Tadi ngapa nomor WA teh? Soto lo si kamatu nak hubungi ki. 085343505559. Oke. Main nih. Hai bepan we, ke malu faiki. Yeay. Weh, hey. Hai. Magau. Udah. Aja dah lepas di bawah.
Sama aku sedih lo makiana. Ah, aja mau dikirim makiana di bola IP. Itu anak ngalo kimesu. Awak aja dulu, pada ikut sengelo ke magai di. Tiga kati lo puskesmas. Anak aku letangi. Cara lo ditima bela puskesmas, elo kidubungi de to gaga HP, perpering dulu. Wih, ternyata aja lo dipereng edi. Wih, mate ya. Koko palito kasih nak buang. Tantaji nih. Tantaji. Oh, Tantaji. Kamui. Kayak tuh macam gora. Gati ke sini, lagi makan ini sana dek kesini lagi kuaga. Diga, itu diga ini sa. Boleh japa meles sepat dua. Nah sementara japa karena elas di mesu anak-anak. Tahu main dulu. Assalamualaikum. Magi valena muti kela di puskesmas gati. Ke kue lo ditina, deka nggak motorku, lo di hule. Di telepon, nah dijemput pakai ambulans. Engkau pasti tuh HP Tantaji. HP udah nau toe. HP ini sama dung di Saloke. Sinangin na mungka aktif maneng. Matuan no boleh di Malaysia tuh mat telepon dia nakutan aku. Maragi na neng aktif maneng HP nu. Dega agak dasarnya coba. HP udah na pas ala lolo motor kita lolangi. Dia maneng itu jala gaganu. Itu waktu aku beli keropok ke dia. Napa no di kota aku pala motor oke nak wali koncina. Au di lariang. Edit. Mabenya hega ko na ladang itu. Pasang sirup. Masyarakat hega ko baik ka mase maga na museding. Ya sakit, mangit marilalang pedit sini kepala. Pacoba, engkah hikmana itu. Iga pa ada ini sa dibolai? Tanya dibolai. Kore di lalangnya masih ngai boleh bolata. Selada leo maka pedi. Weh, nahuno na no reu. Woi, mati di bineu. Kati kita tadi. Jangan Rahma. Ketiga Rahma. Kiri. Kanan Lina, lokasi di mati aja. Weh, nureu. Ini kalau di tiadi. Padi garoban kate lah di puskesmas. Asyik, belana tuh rumah sakit. Ini saya dilarang kiamat dituruni. Ini nabe kita telepon ke puskesmas. Pak kamu HP ta? Berak kira mana? Pak angka kor mata cari kau nak puji minta tapana. Maka memang nih. Selingkuh ina sama aku sedih kalau merang waktu nabita sedih papat. Padi itu Tantaji. Syabangko katani pisau. Aja maseng nih. Tagerek ki. Kurata saya kan guna. Wih, agak Rui. Anu reu cuma ketuban itu dah Ke kue di Tantaji. Tin gati lo dibolai kol itu lo di Samia mah boleh bolana. Di Samia iga. Sarama pakiana. Mama ada ngerang mai oi, ada ngerang oi. Kasih nampung kita ada pai deh. Wih Tantaji. Kukira dari grup ke. Alat tuh apa le panal kembali mai. Mama begini ke rumah, mama begini ke rumah mau foto-foto begitu. Itu begini. Oke, Tantaji kata ente. Udah ngetel pesanan nih. Kira-kira Ayo mana menra iko ida sopir ki. Odo kerana nak kopi hari. Katan di kau ada keren Edi. Ya, tarik napas. Iya, keluarkan. Kau bawa timuna. Malam putar di timuna Sandra yang pesun gati. Oli rado laki ku Tantaji. Ayang tulu moli ki mitau ki matama tena ita. Magi itu samia mita kale mas ese anu reu. Olira coba la kaina lo zapata ya panelo musu. Weh, atama kume dolo masih siri ki mesu ananu kudenako. Oh, dia kalau minta pekerja. Daripada mas ese binenu. Deh,
Pakai tenaban ya deh. Wah, jangan mugora. Itu nanti lo makan bude mugora. Teh matama di negara muka teni. Ya halo. Hei, sina pidi mesupi pau. Aja vale. Iyo vale, aren dolo itu nisa pakai tojo na tona pakiana. Magaro ya deko. Maga itu Andrea kasih na. Ya. Jadi pi. Ya, maksudnya kan. Alhamdulillah, mesuni pau.